afatwa nk'intwari Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, uhereye ku bato ndetse n'abakuru, uhereye ku babayeho, abariho ndetse n'abazabaho. Uyu mugabo yitwa Patrice Lumumba. Uyu yaharaniye ubwigenge bw'abanyekongo ndetse aharanira no gusenya itutu n'igitugu by'abazungu. Ababiligi bari muri Kongo ku myaka myinshi ise. Uyu Patrice Lumumba yaharaniye kubarwanya mu myaka myinshi yabayeho ari muri Kongo. Uyu mugabo byagize umubiri we utwika na acide, hasigara iryinyo rye nk'ikimenyetso cy'uko uyu mugabo yigeze kubaho muri Kongo. Patrice Lumumba yavukiye mu bukene mu gihugu cyategekwaga n'ababiligi nk'intama zitagira ijambo. Muri icyo gihe 90% by'abanyekongo ntibari barize na primaire. Amashuri y'abirabura yahabwaga amafaranga make cyane ugereranyije n'ay'abazungu. Ababiligi bari bafite abakoloni 188 muri Kongo mu 1958, bafite ubuzima buhenze n'uburenganzira bwose, mu gihe abaturage barenga 13 bari mu bucakara buciriritse. Nta muturage w'umwirabura washoboraga kugera kuri administration cyangwa kugira ijambo mu gihugu cye ahari hose. Patrice Lumumba yabonaga ku karengane kuva akiri muto, binamushishikariza gusoma ibitabo by'abanditsi bavuga ku bwigenge bwa Afurika, ubumwe no kwishakamo ibisubizo. Uburyo yinjiye muri politiki mu 1955, Lumumba yaramaze kumenyekana nk'umwanditsi, umusesenguzi mu binyamakuru byo muri Stanleyville muri Kisangani y'ubu. Mu 1958 yitabiriye inama mpuzamahanga ya Pan-Africanisme iya Kala muri Ghana, ahura n'abandi barwanashyaka nka Kwame Nkrumah na Jules Nyerere. Aha yakuye icyemezo gihamye: Afurika ni y'Abanyafurika, nigomba gutegekwa n'abanyamahanga. Mu 1958 yashinze MNC, Movement National Congolais, ishyaka ry'abakongomani, ishyaka riharanira ubwigenge butagira igice. Mu kwezi kwa Kamena mu 1960, nyuma y'amatora ya mbere muri Kongo, Lumumba yaje gutsinda aba minisitiri w'intebe wa mbere mu mateka ya Kongo. Icyo gihe Kongo yari ifite abasirikare b'ababiligi 22,000. Ubukungu bwayoborwaga n'ababiligi, ariko igihugu cyari gifite abaturage barenga 14,000,000 bashakaga kwigenga ubwabo. Ku munsi wa mbere Kongo yabonyeho ubwigenge, umwami Budini w'ububirigi yavuze ijambo ryuzemo kwishongora, avuga ko ababiligi bahaye Kongo impano y'ubwigenge. Avuga ko Leopold wa kabiri wari umwicanyi, yigeze agirira impuhwe abaturage, ariko Lumumba yahagazeho agira ubutwari budasanzwe, maze agira ati: nta bwigenge n'impuhwe twigeze duhabwa, twaraburwaniye, turakubitwa, turapfusha, turakomeretswa, twabaye imbata igihe kirekire, twakoraga imirimo ivunanye tudahabwa igihembo gikwiye. Abana bacu ntibari bemerewe kwiga, abagore bacu barasuzugurwaga n'abasirikare b'abazungu. Ubwigenge bwa Kongo si impano, ni uburenganzira bwacu, ubwacu twaharaniye. Iri jambo ryatumye amahanga, Amerika ndetse n'ababiligi hagurukira kurwanya uyu mugabo Patrice Lumumba. Ikinyamakuru Le Monde, Le New York Times, BBC n'izindi radio mpuzamahanga, ibi byose byanditse kuri uyu mugabo Patrice Lumumba kuva icyo gihe, ndetse atangira uburyo abazungu bazamwikiza. Uwo munsi isi yose yabonye ko Kongo igiye kuba igihugu kigenga ubwacyo, kivugira kwigenga, giharanira kwigenga. Ariko ibyo byahise bihinduka igitutu ku banyaburayi n'abanyamerika. Hari impamvu nyamukuru yatumye amukuraho vuba. Iryo jambo ryatangaje ababiligi, ribatera ubwoba, CIA, Amerika ubwayo, kuko batinyaga ko Kongo irimo umutungo kamere mwinshi, coltan na zahabu, uranium. Batinyaga ko byashyirwa mu maboko y'abasoviete. Abo basoviete nibo Patrice Lumumba yishyiraga mu bwabo, avuga ko ari bakwiye guhuza nabo, avuga ko ari bo Kongo ubwayo ikwiye kuba hamwe nabo. Abasoviete aba ntabwo bari babanye neza na Amerika ndetse no mu Bubiligi, kuko mu ntambara y'ubutita abo basoviete bahanganaga n'ibihugu by'abazungu. CIA yahise itegura umugambi wo kumuhirika. Mu minsi 36 gusa nyuma yo kurahira, Mobutu Sese Seko yahiritse Lumumba afatanyije na CIA n'ababiligi. Imibare yihutisha irikwa rye. Hashize iminsi 36 gusa ari ku butegetsi, yarafashwe akorerwa iyicarubozo, ajugunywa muri Katanga. Nyuma y'amezi 3 yicwa tariki 17 Mutarama 1961. Umurambo we barawutanyagura, barawutwika, bomena acide. Icyo gihe hasigaye iryinyo rye ryonyine n'ikimenyetso kiriho uyu munsi Kongo yaje gushyingura mu cyubahiro. Patrice Lumumba icyo gihe yaje gufatwa, afatwa n'ababiligi. Nyuma y'ijambo rikomeye yavugiye imbere y'umwami w'ababiligi,
ingabo zaramufashe z'ababiligi n'abanyamerika zafashe Lumumba. Icyo gihe habaye kudeta Mobutu Sese Seko. Icyo gihe yari umusore w'imyaka 29 gusa. Yari yarawe akazi na Lumumba ubwe. Tariki 14 Nzeri 1960 Mobutu yatangaje ko kwera Lumumba ku butegetsi fatanyije n'abarwanyi ba CIA na leta y'Ububiligi. Lumumba yashatse guhunga agana muri Asirazuba aho yari afite ishyaka muri Stanleyville, ariko afatwa n'umugore we n'umwana muto bashyikirizwa Ababiligi. Yafungiwe ahantu hinabi muri Tasbila, ubu ni Mbanza muri Ngungu, aho yakubitwaga agafatwa nabi akanabuzwa gusura umuryango we. Mu kwezi kwa Mutarama 1961 yafashwe bamujyana muri Katanga, igice cyari cyaragizwe igihugu kigenga cyabiberwaga na Moise Chobe afatanyije n'Ababiligi. Aha niho Lumumba abagome b'Ababiligi Mobutu na Chobe bafata icyemezo cyo kumwica. Tariki 17 Mutarama 1961 ahagana saa 11 z'umugoroba, Lumumba n'abajyanama be babiri Maurice Mpore na Joseph Okito bashyizwe imbere y'abasirikare barimo n'Ababiligi, barakubitwa kugeza bacitsemo ibice, barabakomereza cyane. Nyuma barasa inshuro nyinshi maze umurambo wabo umenwa haside, barashya barakongoka, haza gusigara iryinyo rya Lumumba. Iri ryinyo Ababiligi bararitwaye barijyana iwabo mu Bubiligi. Icyo gihe ibintu byarushaho kuba bibi. Ababiligi bafashe iryinyo rya Lumumba n'ikirango cy'intsinzi bararibika imyaka 30 yose. Iryinyo rya Lumumba ryagaruwe mu 2022 nk'icyubahiro cya nyuma. Mu mwaka wa 2022 nyuma y'imyaka 31 Ububiligi bwishe Lumumba bwemeye ko bwari bufite iryinyo rimwe ryasigaye mu mubiri wa Lumumba. Uyu muhango wabereye mu Bubiligi aho ryasubijwe Kongo nk'icyubahiro. Iryo ryinyo ryaranzwe n'indirimbo, amarira n'amagambo y'icyubahiro. Iryinyo risa nkaho ari rito ariko risobanuye amateka, irari ry'ubutegetsi n'umutima w'ubutwari. Ubu iri ryinyo rya Lumumba ryashyinguye ku mugaragaro i Kinshasa mu ruhame, rihinduka ikirango cy'ubwigenge bwa Kongo. Isomo rikomeye ryo kura kuri uyu mugabo Patrice Lumumba: ntibamwishe kubera ko yari umuhanga, ahubwo bamwishe ko yavugaga ukuri. Lumumba yasize ubutumwa bukomeye. Uyu munsi ntushobora guhuza gukunda igihugu no gukorera abakoloni. Umuyobozi nyawe arapfa ariko igitekerezo cye gitura mu mitima y'abantu abo ari bo bose. Abaturage bafite ubwigenge n'amagambo gusa, ariko badafite ubukungu ntibari ku bwigenge nyakuri. Icyo twakora nyuma y'umugabo Patrice Lumumba umwigiraho ni byinshi mu kurwanya ubukoloni bw'abazungu. Abanyafrika igihugu ni cyabo ubwabo, bafite uburenganzira bwo kugitwara uko bashaka no kukibamo uko bashaka, nta muntu wari wese ubatwaye umurongo bashaka. Patrice Lumumba uyu yabaye intwari ya Afrika. Uyu yamenyekanye muri Kongo ariko yamenyekanye muri Afrika yose. Ijambo rye n'uyu munsi riracyariho. Amagambo yasize, ubutwari yasize n'uyu munsi buracyibukwa. Uyu munsi ubwawe hari cyo kwibijya kuri Patrice Lumumba. Ibuka kumanuka asuka n'inzogira, ukore subscribe, ukore share, ukore comment.